Purchase your tracks today. Okay. What's up? What's up, bueno? What's up now? Hey, I'm so good. ¿Qué algo? Kandi, kuche ni sedu wani man. Nah, man. Borele. Ya wanda kwa watu msenze dine jula yabo. Kanda wenda boni to mazani msenze ngawo. Kon babu nzo sale zeto ni korege. Ya, borele. Borele. Ngoto ena ne. Hasa mainti. Ya ikama ngoenze ikigene. Ngatani kwa kuti kama na kono mbana. Ke Adelaide. Adelaide. Hii kama la kulimnandi ne. So na since then mandu bona manabo. Na wenda tistepe kabo. Na komba kusema vile ndiza pa uonzo tetisa. Ya manja ni fetu mfagile namba yako then enyi ndo sizachata leita bo. Kwa ngogo chabo mbona nsuka la. Dekanga da hizo anza. Fagile namba yako. Okay, ya bwana musibu kwa Mr. Joe msne. Kafala gari kleti jamul. Ya, then kwa bwana kasefe kimizo bwana au na mara then. Kula kamizo bwana kile na ngatoza. Then itamsimu bwana. Gena. Hey, Zayab, who alone? Hey, Prasaps. Yeah, who's it, boy? Standard. Dinati, boy. Dinati, boy, standard. Don't be the standard, boy. We got in facility in Yamapa, boy, man. Yeah, it's always there. You pay in the lunch. Hey, boy, take that down and the facility in the Vezinanti, boy. I'm a Kimela Jin. Hey, boy, the facility in the Vezinanti, boy. Yes, you're going to be on how we, boy. And that Tibana Yumdana, when a boy is, she was charming, boy. Yes, just on song, a point of the Tatan sleep upon a Tatan boy. Yes, the city Marapoya in Amshanti, in Marapoya, the flow in. Coming Titin Island, it's just solo my Titin Island. Okay, what if I don't feel an imborn boy? It's the one of the Finagantani guy from Dana. Yeah, Obama, Kakule, Manaman Batin Machivana. Yeah, so the boy. Boy, Kandi, Piman Patele, who's up the one boy, man. Boy, I'm not stressed before. Yeah, boy, it's in Pagaleti, Manapa, boy, man. I so bad. When the party? So bad. I mean, that now, never tell them about pastel food. Yeah, so bad. Hey, she's been a patina and I'm not a bad. Put your gamba in a body now, to Patele. Hey, I'm not doing an ass one, I'm trying to say. Yeah, I think I'm born and tell you. That's Uchitin na boy, na uchipatele na kata boy. Yo, choma benzi jo bra. I want to choma start to go to so. Immediately when it's one and a yes, that's the team boy. Yes, one was a figure is a Eviana. That's one but I could not have the Menica. Yeah, Ganezo. Why? I'm telling you, Kamanaki can never turn back. Although there was a good one and I want like a limbo and a Cocasin, I when the Kimbo is I was there to the domain. For 2,000 my mother to Alana. I want to let out. Boy, I'm a must bus was really came, my boy. So, yes, he was a I did. I took up the Clear, he's got Frederick, what the fuck, man?
Yes, Tanazam. That's all. Essentially, we can use the Muslim. What happened now is I think Saturday. Saturday like where Something about PNP. The one that has Singapore like space, ne? Then him now is the one that has no. But which one are we managing? Like not like mainly, but basically like not take what I'm doing. Okay. Man, Tanasam, he has good young to open which are missing on a chair in the like okay, so look at the plant, and you can go to which are the plant. Indon. Suara mana suara saya sebutnya ada dong kita ya ini chance itu kan kalau waktu suara nam kayu sudah ada pun like ya wana namtaje na kuna mu function to za da nuzo ko zo tara faro apa na mu dan zo ce da na bazar ba mu kai fi ga dan so da su wasu kai sana so da ke dai da ko ne ke yanzu don kuma wuce na yau namtaje na kwacin ba da za ku dan zo tara bin jini
Unjani? Ngibona ingoma wathi bona na. Wenza nona apha kapha. Wazali. Sesikile. Bona. Baba. Tade nasiya kwa mama. Masibala. Bathi kusibala mama nake ndo. Betla ka lapha akakhaya. Yakona umuntu oziright. Oh. Hayi. Hello, what is Ivela pale nyoka le. Ikona hapo na upenda na. Phela phela mama ngayibheki. Konyoka. Ayikho. Phela phela mama ngayibheki. Konyoka. Ayikho. Mhlambe kuma ngiwilo ne. Uright God. Yeah, no one right. Yenda ithatha ngabantwana endo zibazaye ngabaqhunyiswa nje. Awuyeke ngani phela nawe ingakhuluma kangaka. Ingane ibona inyoka yeke. Uright God mfana wami. Ejani right. Oh, bakithi. Hlala phansi phela uphothe. Hlala phansi. Right. Ngicela ungizele ngamanzi phela nomuntu ubona inyoka kanti yini? Ngiyazama makomboza ngike mama ngeke man. Hayi, ngijika la. Tshara. Okay. Oh, bakithi badoda ngafuna ukunasebela ingane. Nebalekile le nyoka. Sibalekile na? Bangiwini. Uright God. What in? Okay. Outside? I know. Yakoka, kondo isaya. Awuyeke ingane. Awuyeke ingane. Hayi nokulanti sitsho bonkosikazi. Hayi ingane. Tozabafazi ndiyazazi akathi. Ndinganenzela izwingi mntwana. Hayi hlala phansi mfana wami hayi. Ngeke sokushaya kakhulu. Okay. Uzama kakusiphupha bekhaya. Thanda uqonda kodwa imfuzo uyihlo manje. Yahlakaniphile mina. Ilanga lembelisa namhlanje. Ilanga lethu beli kahle kakhulu. Right nyanga ngokondo. Ngakho. Baba Isaac, awuthi ngisayo ngizokwazi ukuliphekela. Okay. Hayi bro ngiyafuna. Uphathe isibuzo lapho enkosikazi. Okay, uright kodwa mfana wami. Yebo mfana lo. Sakaqala wena. Mfana lo. Ngane yakithi. Hayi ngibethe ngomoya hayi. Usapho ne? Kisapho wena? Hayi ngisapho mama. Bona lona ngisokuzi. Solomon qaliphelele. Ngicela ukwazi wena ngabe ungubani? Oh, like ki-Adelaide ne? Ubona Joe. Ubona nje yazi. Yabona ubungqamile mantsoma. Mara lo nale ngxaki manje Joma. Nale king. Yazi into uthi ngabe nikhekheleza manje vele ngene straight to the point. Yazi into yazi nemini angisakwazi nokuhamba nabangani bami ngoba ngihlala ngicinga wena nje. Even ebusuku angisakwazi ukuphupha ngezinyanya zami ngoba ngihlala ngiphupha ngawe. Ngiyakuthanda Adelaide. Nakho gathi like ke na le motho wa ka ne dibuso ga ke a Isaac ke a mo rata ka pelo ya ka yotlhe ene le ena wa rata wena ga go tswana ngwana na mme Tso bona plan lufumana lo mntana mbona wayezek lo mnganam atyisa ngenkomo akandazi kabuhle uzawundazi ndingusoti zikayi-1 mandazi kabuhle andazi kabuhle wayezek
Ngicela nje ungizuzile just nje ukuthetha nani njengoba sengishilo la ngicela ungizuzile apha kuwe because khona intombazana enthandana naye ngoku ndiyajona mina Wenzani? Akuzofuza impilo kwendebe. Hayi, wona yini uthi kwenzeni? Awufuni nkosikazi. ukhona umntwana enthandana naye Ngiyathandana. Kaya kwathi yona ngapha ubuzuyisho Ngani semncane. Ayisemncane kangaka ngiyathandana. Awusho yona le ngane. Kanani le ntombazana yakho nihlala ngapha ezantsi zesikondari ngathanda ukuthi izohlala nathi apha endlini Mameshana. Yenzeni? imibuzo engaka nawe Awungimele. Ngiyeza ku. Uzayizake. Uthini? Ihlale kuphi? izohlala nje nathi apha endlini Kuphi? celela intombi yami Intombi yakho leyawo uthethe ngayo la mele ndithethe ngayo Kanti futhi ngiyakhuluma. hayi ezobantu intombazana ithetha nini ngiyathetha noyisi asingene ezweni uthini lento namaqinga nje Musani kungidakela, ngiyakwazi ukuyidakela mina. Uthi kwenze njani ngempela? Awungitshele le ngane leyo ungitshela ukuthi ifuna ukuzohlala la bapha abazali bayo. okwangoku lomntana uyophela akanabazali Manje ufuna ukungilehlela umuntu nje ongamazi nokuthi usuka lapha uzohlala la. awume nkosikazi Khuluma. so andazi noba loo nto nizebona njani sana intombazana leyo ne ngiyokwazi uyibona kodwa bendingathanda ukuthi ndimxelele ngayo Usitshele ngaye. soyani khona ngimnoyisho ngiyoko noyisho manje Khuluma. le ntombazana le i-HIV positive Hawu. nomakhelwana lo muntu wesitha Le ngane ngayifundisa le. Ngisebenza kanje ngisebenzela wena ukuthi uye esikolweni. Wena uyahamba uyongilandela ingculaza manje. Ngilethela ingculaza la kwami. Abazukulu ngizobathola njengoba ungitshela ukuthi le ngane inengculaza. kaze nakukwazi ndini ngicela khe nilicelele kumanje le ngculaza le nayibona ukuthi i-technology isexesha lethu iyenzeka ukuba njengoba mina ndi-negative ndilale nentombazane positive Ngithi mina abazukulu musu ungitshela ngayo yonke le ngudede ongitshela yona. Ngithi mina abazukulu ngizobathola laphi njengoba igula kanje. Ufuna ukugulisa nawe? hayi Ngabe nawe sewufuna ukugula? Mhlambe nawe sonjalo ke? akunjalo Manje hayi la kwami. Cha, hayi la kwami. itechnology ayinangqaka hamba nkosikazi Hayi la kwami baba. jonga nyana Baba ka Isaac, ngikubonile. Dala uyifuna lento. Udala uyifuna. Ngikubonile. Ngikubonile kudala. Ngakubona kudala ukuthi awuyithandi le ngane yami. Ngakubona kudala. ngizama ukucela imali Ngakubona kudala. jonga abanyana ngibona kunyongo lo hayi babantanyana noma nento zamadoda yena umele itshala banokusiza abantu kwakhe pha kunjalo ngoba yazi bendingathanda ubenza njalo ondenzele ifavor nje ne emikhe uthethisane nayo ubonise because wazi wanguwe ukudlula hayi khuleka ucele nje fanapha ukuba akasamkeli isicelo enesicelo apha kuwe njengabazali hayi khuleka nyana ngizama ukuthetha nayo nyoko ngisho ukuthi namhlanje ngizokhe ndizamkhe kutheni umbone ngiba umnceweni hayi ezekwenza intandane hayi sendivela nje loo ndawo nje okay sanayo wena nyana kanangxaki sanayo okay nkosikazi hawu le lapha kwawavulanga nomoya lona kusuku noba nakuleli kwakho hayi man yinto natsika na Ngidine ngigameni wabo la ngikhona. hayi nkosikazi hayi man ndize ngenye into kaloku montwana ndiyafuneki wena Yini lo yenzayo masisenganini? Usupport ingane. Phela kufuneka uxhase mina njengonkosikazi wakho. leli xesha likhoyo plus liqondo uba izinto ziyatshintsha zafana naxesha lakuqala Manje uthi ngivumele le ngane izohlala. saba sathina uthando luthando nje sayithina le nto Uyayivumela mina? hayi khawumvumele nkosikazi mani Mina wangishada wangilobola ngeenkomo. ewe Ngeke ngazohlala la. Yini lo ngenza? ndayiqonda loo nto leyo yonke Manje yini lo? ungazange yenzeka
Wasazi ntoni nathikana manje ngizolobola umuntu osehlala la yini madlomo masihambe kawuzaphi landela ma siyaphilisana kwawo ngafundisa enye into wena ezafundisa enye into Bagaimana? Bisa bahasa apa? Mulai lagi saya kayaknya bangun Njani? Siapa aku sebut sah? Pilih. Kau macam ni. Gini. Njani mas? Sebut sah. Nengim cari itu. Okay. Cek masuk bang dan awal nanti. Ngambana aji dan. Okay. Oh tidak cuma yang kulit naik, so misalnya naik lah, nongsi dia boyfriend dia, kira buat nyana aku, ya loh yang mana loh, karena berarti kembali ke kutang zawat Isaac, so. Oh, ini tuh masa pun saya langai oleh. Yang gue loh saya. Saran, tak ada kerja bahasa gue betul. Yang tadi bega tu, bega kau apa? Bega. Oh, tanya. Agak. Oh, gusto yung mana neno nampo? Minimang sabi ito pa. So wala ba dalan jo minsan na ID ka, na malungkot yung malapan, no? So man diba kulo malapan, basta din yung suara nga. That's why we can sing in general na bayang sa upan sa ngala, no? So ang kasi ra kuchi, yung ako boni, yung ako boyfriend ko ako, Isaac. Kota minamag, kuchi Isaac. So that's why kinising sa sa life sa. Siya boleh lah niya. Tata, ganyan mo siya. Ay ma. Mas wala utuba ni. Miniging sabi sama. Mas ganyan.
Uadilate dalang mama uadilate ma. Azara ukhulume nawe phela ingqama Makathi kanini asispace nyana apho ne. Uyakhuleka mfethu. Wala kufanele ukuthi uzohlala lapho wena. Adilate uwelo adilate niza ngayo uwelo abazukulu ngizobathola ngibathola abantu Uzobona nje kumosazana. Ufuna ntoni kanti? Nakunyana. Yaqale kanjalo ngathi awukhumbuli nalamina wena. Jabulela nyama. Angibukile nami. Kubulela thina. Wahambe kawo. Ngizokubona mina. Ake. Ngicela kahle. Danke nyama. Singambile bhuti. Danke. Boy, nawe boy. Umsela boy. Uthi ukuthi lapha ekhaya kwabamlo kuzozala abazukulu ne boy. Abazukulu bazothola thela lapho. Boy yabo. Ngathi yabisa ule lapha perumini boy. Ole. Okay. Pretending that you are tired. Akathandi. Sumushixesha lakho nje. Uyikutheni ibi ngojona noEzek ngiyamazi. Uqhekeza izinto zabantu. Ngibamba nenkundla phela apha enqanqaweni apha. Ndiyakuthanda ade la. Ngicela uhlale nami. Ese. Isikini thina kimunaka ke amabili. Wena like akasithi jwalo Isaac into jwalo se. Yani. Ya ndabuya manje ne. Sebe. Tena. Ayifika chuzi mwelo. Ya ndim. Uzi boy. Yana ngala. Nani boy. Ngaploma yi boy. Okay. Boy kanzani ngizofike ngisilinda lapha kuwe boy. Awutholi boleke ngaphezulu. Ngileke ngaphezulu kanzani. Ifike kanzani boy. Khawuthele man boy. Uplena ntoni ku life bro? Ngokuthrowa ngokuthrowa ngokuzoba nengozi like lokuthatha izinto serious boy. Uplena ntoni kanzani boy? Uyabona lo way. So sizofuna ukuhlala isitelo sibana kanjani yabo? Boy. Wazabana ngo kusashe langa ukuthi asifike. Boy ngifike nyaka singalela idrink la ke siphu.
Yini na boy na? Yeah. Ya, upola kancane boy. Kuyachisa boy. Ish. Hola. Awutsho ke boy ukuthi uplanani boy ngolali. Ish. Yazi ucinga isipani kanjani? So boy. Nami ngibona ukuthi into enhle manje leyo boy. Ngoba uzoba nengozi ngokufuneka usupport ingozi zakho boy. Yabona wena. Any problem there? Boy. Anyway, yabona into yokuqala befana ukuthi ngicenge ngesipani before nenze lo. Before boy. Qala umntana ngiyamthanda. Bese ngiyena miyeka. Ish, yani lapho uzothanda. Uzothanda boy. Yo. Ya no kunqane uphumile yabo. So boy. Qani. Yajiza manje. Yini boy bo. Kwenzekani boy? Hello. Like, unali something. Kufanele 102. Unali bene seze. Yo, please, kupa. No, it. Please, kakupa. Come find a girlfriend. This guy's rich. You're never gonna catch me. Okay. Thank you. Yejini. Ayizonifumana. Ngimshops kayi-1. Ndakubonisa ubumunya boy. Nona lisimba namakhathi lo. Amanje